Жоқ, 850 килограмм. Чектер қанша мұнда? Кичет 300 сомдон олда, қарындары. Картаз 350-ден, жүрек 300 сом. Қарабурадан келші. Чектендері бар. Емею? Қойдың құйрығы бар ма? Құйрық жоқ екен. Қайсы жақсы, қайсы вакцинасы салынған жақсы. Без популярности, а не популярности. 10 жыл. Жақсы сапатты тартып берекесін. Қаншадан болды? 490. 490, да? Қаншадан бері 490 сатқан? Көтерілген жоқ бұлар? Жоқ. Көтерілген жоқ. Документ бар, дегенler бар. Ama standart demeden ötken eкен 4 fevralda. Жақсы. Bunlar 160 tane, bu 200 tane. Kaç yıldan yapıyordun? Adam. Halal da. Spravkaları bitlemeleri var, sertifikatlar. Katta, karın. Belki sondan geldi. Kalastık ha? Kalas ne ölecek? Şimdi kaçlar boyu başladı. Soğudan da var. Al da koyma oldu. Bol adam kaçtı. Kaçtı. Cumhurtka 8 somba. Ha, 8. Hayır. Yaxşılar, Saplar al. İç sarı. İç sarı. Anasından geliyor. Badran tutarsanız da olur. Gelin. Bal at. Hayır mı? Kırmızı ot. Hayır mı sayılır? Mayda şunlar var. Lan. Var mı? Alır tavayım. Вакула birinci reproduktsiya bazısı 1981 teng. Bu dotatsiyadan keyin Buday Darya ikinci reproduktsiya 22 so'm 89 teng. Intensivная тоже ikinci reproduktsiya 22 so'm 89 teng. Жазды групптагы. Жоқ, азыр сеңа заказ. Arpa 25 tona, buday 30 tona. Gruppada тазалап қойып, тарлап берем. Hazır bayanlar bizge berip çıkıştırmışlar. Allah'a yaxşılar. İki kanal sekti. Бүгін Манас районында жарманке ұйыштырылды. Бұл азық-түлік қауіпсіздігі. Бағаның көтерілішін көзөмөлдөө боюнча. Жалпы район боюнча азыр картошка, бүт жашылча жемиш, нан азыктары, un азыктары, бүт бардык продукция келди. Өзүңүздөр көрүп аткандай баа төмөн эле. Картошканын эң кымбаты 50 сом болуп атат. Арзаны 30 сомдон. Андан чыгар эт азыктары. Эт кымбаты 500 сом. Арзаны 480 сом. Ушундай баалар болуп атат. Бул республика боюнча бааны көзөмөлдөө боюнча иш-чара өткөздүк. Мамлекеттик райондук мамлекеттик администрация менен биргеликте. Мындай самалыктар ар жума сайын болуп турат. Районда.